ki isinoni he I he moana o e manatu matangi neto o whakanono si a potulala ho o tae ofa Ko re ke u whakatapu atu ki a hoeki ka ma matapure mo hatau I whanua. Whakatapu atu ke tiki motolo e kai ngatonga ko toa pē ku wao atu ki ai ai polokalama Fatufonua fo'ou ai a ku whaafakahoko atu he whiawhi tūsite ko toa pē me heni ka ko hinga ko e whakatoka matangi na hoko ki tonga pēna ma whiinga ai o lava ki huka e whiawhini I he tau networka ke lava ke whahoko a te tau polokalama Fatufonua fo'ou pia mo Piveni Piukala o ku ne iheni pia mo moau he whiawhini ke whakahoko atu whatawange pia ongo le rei atu ai polokalama koe ni ki apina pe ke tapa pia maamani ku ke ala whanongo mai ke polokalama pe ki mua ai whatawange pia ku le rei mea kotoa pe me I tonga tapu o ku lotonga whakatokanga matangi pe whoku mo maalohi ai yangi e matangi I tonga eiki ka tau whatawange pe he kai ke motuhia tau networka ka lawa ke hoko atu e tau polokalama koia Fatufonua fo'ou I whiawhini ku tai le rei ko e Piveni Piukala ki hoko atu e tau polokalama koe ni ko ilo pe kulahi e ngai whatongia mo ngā ue pe kai ke ngā taika ko e kovi anatula koe ke tau pure ki ai ka ku ke lava pe o tuku ho taimi e whiawhini ke whahau ko e polokalama pe ofa pe ku le rei mea kotoa pe me I tonga na Piveni Paro pit solo Ore pe ke u whangatoi pe whatapu. Whawhai mari program. Amana kita lawe e whiawhini. Koi. Koe Piveni ki mua ke ta hoko atu I he ta polokalama koe hae tu unga o ku iai I matangi kona ku lotonga hoko I tonga na. O ku ala whainga maari e pepe koe pe ku alu ke te koviange ai angiange matangi pe ku alu ke osi ko hae tu unga ki ai whamui te e lorotonga ni. Talo ene al tamak mana ni sop mana tulai me u kosi. Oh, okay. Koe te isi o whetaula kume whanua e lahi vai o uhape. Koi. Koe ki utui e alu o matangi koe uhape. O ki lahi tāwhea pe whanua. Ki mo ki hako pe ka. Koi. Oku sai pe ko tui pe he kai ki aha fu palparema fe tau whatawange pe he kai ke hoko ha matangi ko neongo pe ko ki lahi uha
ka ku wha malawa pe ke saiange I he tō mafu matang. Ko e whiawhini whoki e Piveni te na ta polokalama whoki he wike kua mariu atu. Na ta talanoa ai ko e whiawhini te ta whoki mai ki he fo I whaunga, ke ta ki I wakai I ange whakai ki ange hatu ungai te ke lava o kamata ai ke ta ki I talanoa e whiawhini. Ko hinga whoki ke whakatatau moe polokalama koe ko whakahingoa ko e Fatufonua fo'ou. Ko ngā ie uhinga ko e tau sio ki ha whahinga whonua te tau fōu atu ki ai, te tau lava ke tau wakai I whakarerei pa moe kakai. I he atamai le rei pa moe loto hanga maari o I kai ke ai ha whahinga hai me he ngahi tawha aki te ne hanga hai ki tau tolu. Ka tau nofo peo whakaukau tau ataina ke ngai whakaukau ko ia. Pea koe whiri re vai a kakai pa koe hae nau, e mea te nau whiri ki ai. Malo bito solo Koi. O hinga whoki ono whakalanga o I Talanoa. Ke ua e whihia kakai pe te nau wirifia, pe te nau puputu he Talanoa he isiu. Hange koe konistu tone, hange koe kele. Koi. E koe ngahi isiu te whito e te nehanga o ri taula e melino. Aki e tau mau e mama me mahino. Koi. O kai ke ukau he whahinga o kunau tui ke oa te tau wala ki konistu tone o te tau wala ki kere. Koi. O kou tuiange o whemau ke tau mahino I tau konistu tone. Ka whemau ke tau mahino I tau lao kere. Koi. Ka kohono mahino I pau ke tau Talanoa. Pau ke tau talanga I siu o ia. Ka oa e whakapulo I. Pe whakairifia I kalai I kakai ke oa Talanoa I uisiu. Koi. Oku mamafa pe e tau Talanoa ke tau fatuha ha whakatutu fo'ou ma ai kahau o whakatatau ki he mea o whenā pasi mo uhinga le rei he tau konisutone. E ka pau te tau alu me tau tolu, tau tai mahino tau tolu ka tau paspe. E iai fui tai me mau wai fu bisinia. Koi. Pe au mahuinga pe ke tau Talanoa ki ai. Hange ko ni ko aingu ko. Ko ne tu ko tai mini mandu na tau ririu lahi he ua noa hongo. Fulu. Ka ko osange ririu ko ia lahi hange paluparema. Koi. Ko whakaukau rewa. O gai ke utui te tau tuange pe ai foi paluparema ko ni o he konistu tone ke tau teka pe. Pe tau amanaki te tau tuuta ki ha whonua o mātu ai. Koi. O ko kai ke amanaki le rei ke tau tuku noa e tuunga o gai konistu tone. Ka tau teka pe whingai pe ke ngā au e he ne tūko ia. Pe te tau pe e tolo ngai me ni no moi e mama uta. Koi. Ai ko hinga foki Piveni he ha uko koe me mua o mai ki mua he wafe hongo fulu na ta wha Talanoa pe ki ai ki mua. Pea moe wafe hongo fulu o hau ai ki ahoni. Aia koe ne tuu ko ia te tau whenga koe ki tau te wakai e tau sistemi whakaloku fua. O kau ai pe, o ngata pe ki he ngahi ririu na tau whai he wafe hongo fulu. Pe ko tau wakai I whakaloku fua pe. Ha whahinga mea pe te tau sio e ala tokoni ki hono whakalelei ki he tau hoko atu me he ahoni. Ko hono moni whakanei he kai ke tau lawe ta tōria mono ha waka. Pa tau amanaki I he otu mono goea tai vai e waka goea. Koi. Kau whie mafo ke tau siofi whakaluku fua. Ke lawa ke tau mui pau. Koe mahino koe ka akuku. Mahino koe ki au he ni tu koe tai mini. Koe mea mahino. Kua pau ke te whai
whakarelei ai tōnga wai tau iai taimi. Ke ne hanga guarantee ai elemeniti mo ngahi mechanism mo accountability. Pea kui kai ke afe ai ahono whakalere whanua whakamakatunga I he matai sika. Tupe ke ta ki ta no fa ta pe ke ta no wai pe ngai mea ko firma ke ta fok si o me ko ni sudone anga fonga hono operationalize ko ni sudone ha ni ka ko mea ni se tau pe he ko for latest issue tau si ko vote of no confidence ko for latest issue ko mea ko ata mai ko o tu pe fa lave pe ki ai ho fa programa mo fa ina ni ata mai o pure matai fikai ai ko whakau rewa te anga me fe tau fatu ha system ke lava ngau le rei fo pe ku hure rei ai fo vote of no confidence ni he atakai o tau ngau pe ko nga ke tau te whakau o te tau pe he msi it does not work the way na intent ke pa tau pe he e whakanatula pe ene evolve ka o tui fe mau ke tau ta no aki kau tuanga kau ki whatara no ange ki moa o hiwa ua na whai ai konvesio ai kau taki lotu mo kau tak whakapolitikare ai konvesio ke nau sio ki he reform mo te tui o tariui I atakai whatemukala o ko ma wende sange wanga ai ngai whakatu me he konvesio ko ia ke o ngā ke ukamata ai ke o ngā ke uhinga lelei ka tau tolu haka uhinga na tau nofo ai pe purang whatui pe o vale pe ku fai foi diriu la hi kona fai wa no fu e kulahi e kutui solo la hi ki tau tolu nega ke tau tokanga tau tolu ke umia fo publicare tata whakau to no family ko foi rea ko ni ai foi rea ko ni ko foi rea nga mahine fo no ni tata hu ko ni fon he ko atakai ko no falere fo no na tula pe tata hakum hani fanga mali pe mana tu na tau falere mai na ke tau lava tau toria fa ma va he tau no fo sociale me tau no fo faka politikare pa tau o mai pe mo faka kau ko ia he tau mo fa business o toi mix fa ta be mo tau no fo sociale ko atakai o konistutone valu fitunima he ta valu fitunima ko kakai he aho boiana na whakawhalala katoa pe he kere. Pe koe subsistence farming, koe mea pēna tau whai he aho koia. Koe ki traits, mahalda he taimi koia, mahalda fu minimolo au pito. Fu sisi au pito peia. Na makatu o ngai, ai hanga I tupo uruaki. O whakatawatai na kakai ke nau whaiteria ko nau taimi moe ola fua ho nau nima. Pea wahe kere ke ngā ue iai masiva kakai. Ka koe maarie nai peheni. Nai wahe e tupo ulua ke kere ki ne kau no pere, kau mau tofia. I he whakakau ke ne wahe atu ki he kakai. Nega ye uinga ke ne ngoe toko taha pe ai pe te ne nofo toko taha katoa pe. Koe foi whakakau o fotutua tupo uluaki.
Kene toi wahe atu ia ki kakai. Kupu tolu ai lau kere upe he. Unga peni uwhatanoa kuko ke mau inga o i tau whaunga. Mo tau whakau e tau sistemi whakalufua, holistic. O te tau riri upe ka hauki kai ke tu e hama upe he. Koe whakau koe kupu tolu koe nistu. Ne ngofua ke kau no pere ke na hanga lisi. Au nau tofi a ke mawai hanau se niti. Kupsi ulua kia, kupsi ua, oi kupu tolu. O pehe mai le vaia. Ka koe kere katoa koe ke lisi. Kai ke kau kai, aho lisi ke siasi, lisi ke he ako. Moi lisi koe mahal ke charity. Ka koe lisi koe ke tanak se niti me ai. E tanak whakatoa heka ke toi owa pesete nima, ai lahi ho tofia. Ko kuhina eku whakalave loloto ki ai e solo ke ngake inga maari ke tau tolu. Ai intention na e fatu aki. Ai fonua, ai whakaukau, Pea moe mahu inga koe ke tau fotu ke tau alu moe whakalangalaka e kuonga, kau ke inteki pe. Na efo ke ulawe e ki mua pe he. E ulawe ki mua. Koe tau whakakaukau koe fatu hafonua fo ou. Peko ha atakai o tau whalala e malu. Atakai o kai ke paies, atakai o kai ke whiriwhiri manako. Atakai e mawai ngahi tefto i mo oni. Na e uhinga i e whei lau mo ui. Ai kau reformist i e ngahi konga koe. Pate ko kuhinga. Ke tau tokanga. Ki he mea te tau tuku ki moi ki he tau whanau me nau hoko atu. He koe mahino ka au he taimini. Ko anga ni mahino in sola. Papau te tau tuku noa e foi tu e ko nistu tone koe ni. Pa tau whenga pe tau tolu ke tau mo ui. Pe tau alu. Mate tau tolu e aura ke tau tangata hoko. Te nau whenga ta ia he ko nistu tone koe ni. Koe anga ni e ku sio. Protection ke mea. Taka kahaya ngai makatu unga uhinga ko koe o whakalierei. Ke oa ea uka ko tangata. Unau ku hake e nau kātakia nau tō. Ka koe ngau tau tuang ha mea te nau tau tuang ha whaunga te nau humai ko ia. Pursuit of happiness. Fairness, or equality of in place here for atakai ko ya. O he fo ko whakalave ko kere erito ai ngahi mea ko ya ke mauruta e whanua. Kau hange ko kulau. So ko tolu en. Ai ko tolu to pe ke lau i pe ko au ko sai iangi ke osit ai poloka ma wako he kakai ha me. Pau koe ki whakamahalo. Ko ngā ke tau fi. Ka tuanga pe ke mua ke tatala noa. Ko whemao ke hanga o invite a kakai mama, kakai ako, kakai o whakaukau. Oa mua te tau manawasi, manawahe. Hono tā noa i issue hono whakalere whanua i he mama. O te tau whakangatangata. So e whaerea ni kutotolu a ko pehe ko koe. Na ia hono u elito. Ai anga hono fatu e whanua ni. Ka mono wahe kere kene hanga o whakaiwia a tau a taina tangata tonga. Kupto dolu ko no he tingi upe. Koe to tonu ke mau e mau tofi a.
ai paanga lisi o ngahi api tukhau. Ai ko kupsi ulo aki upehe. O ngofua ki ha mau tofia. Tuku whakaholo o hange koe tūtūni ai launi. Ke lisi ha konga a hono tofia o te eki wahe ki ha taha. Aia i he whakaukau e kapineti e kai ke whie mau ke wahe api mei ai. Ko e whakakaukau e kapineti kua pau koe tūtūni whakaosia te ngatai. So hanga he foi kupui la koe ni o whakangofua ai kau mau tofia, kau estate holder. Ke nau hanga o lisi ai ngahi api tuku hau koe u api koe ai konga hono tofia. Ke mau me ai haane se niti. Tāna ki paanga me ai. Ka pau koe ngahi api koe ia oku ata. Te ke wahe ki hataha. Pea oku i kai whie mau ke wahe api e wapi koe ke kakai. Pea ia whakatuku ai kapineti ki hane risi. Pa ngofua ia ke nehanga risi tāna ki mea hane siri. So koe kupsi i wae ni o nehanga tūtūni mai lahi koe ia. Oku pau ko hono whakataha i kotoa o i kere koia oku risi. Tuku kehe ai kere oku risi ki ngahi kautaha lotu, ngahi kautaha ofa, poate a ngahi koloa, moi poate uhila atonga. Tuku kehe ngahi kere koia. Iha tofi a tuku whakaholo i he kupsi i uluaki. Kono whakataha i kotoa. He ikai ke lahi hake ia i he pesete e nima. O hono kotoa o i tofia tu whaholo ko ia. So, uhenga li rei e solo, Koe, ai lau maarie, nai whai ake whakatau a taina. Pea wahe rewa e ne asio, ai kere, e ne kau mau tofia. Pea moe whakakau ke toi wahe atuia ki he kakai. Pea ko sioka ke malu koe fui lao. O ko mahu inga ia o pita fui kupu koe. Kono malu, ko huinga whakangata ho o lisi pe o ngata he pesete nima. Ko toinga ke wahe ia ki kakai. Mahari e? Mahari. Ko ni, he koe tau konistu tone. O mahuinga ke tau sio loloto au pito ki he ke lava ai tau konistu tone o tataki ai whaunga pūre. Ai whaunga pūre. O kune hanga hiki i kahatoa ai mehe klas ke oi whanua. Te tau whatata beheni e solo. Apau te tau hanga hiki e whare o hiki pe me ato. E mawahe ato ia mono toenga. Mapaki. Pai hoko rewa e whare utai aonga. Pau te tau hiki e whare he hori si pe. E mapaki. Paka pau te tau hiki e whare me tuunga whare. E inteki, koe poini whoki koe ni, ai sio koe ke lau maari e koni studone mo mahuinga ke tau whaton tonu. Kako huinga e whatala noa. Oa mua te tau hanga o ai te ke koni studone hange ha te wolo. Pe koe me ai a kakai poto. Ai koni studone koe me ai a kakai ai whanua. Koe koni studone o mahuinga ki kakai whanua. Mahuinga i koe consultation ni.
ai gon e fai go komiti goni tu pere hake mantu ko spraki fo atalia ke fakalere e tau koni sutone he foi isiu ya Koi. pa ulahi u makatu ngai ka ko fe o mai e ku ai fakau e ku tahvalo ko ni sutone pe no fare ku tahvalo o ku totonu ke amanaki e kakai ko toa pe e malu e pure anga e nau mo ui mo e nau tau ataina mo e nau koloa life liberty and properties ko totonu ya ko foi totonu ya ai kakai ke nau amanaki e malu e pure anga e nau mo ui tau ataina mo e nau koloa pea koia o ku totonu foki ke tokoni mo tuku hau e kakai ko toa peke pure anga so ko taimin tau fo mo e pure anga pea ko uhinga ia ai mahu inga ko ke tau whakalere tau whakapolitikare o kehe me tau tunga ko asosiare Kawelo no mahuinga ko ke tau hanga fa o ti market fa make ke ai tau faler fa sociale me tau ai faler fa politikare me tau fotutu fa sociale ano inga unga go staria he ne afio pen hanga o moi mai ai mafai ki hono fili ai premia kau minista mono executive o ave ke executive o folotio ave cabinet kana utari u fare area sai kau hanga highlight me ago na ufenge taki mai ki ai he mahu inga pe ke tau hanga fatoanga me ago ya patau pa o tuku ai ke tau palpare mai ka tau kumi hano slovanga sai oi ki mua ke ulave ke foi issue goni fe ko akpa mo tau vote of no confidence ni wai ki foi issue ko fe hanga o hake ko tu ni faka mau anga tahiwa valu o fe hanga o hake ko issue ko pehena interview he Wall Street Journal ai paremia malolo akilis pe ihe foi article na right up go he Wall Street fai ongo na asia foi statement o kune tukuaki ko tu yo tonga o whakatikitato pena to hire vai ai minister lao a goia kia akilisi ke kore whakamore per retract in the interview me he Wall Street tuku aki koe tarisone o ku serious pe malava ke nga popula tau e fitu ko hinga falave ke ni ke nga ko fe mau ke o mai lau wa fa mau ko tohi ko te vita tu po tu pe o ku ke tola pe fa hinga na ka ko fi tala no he issue ni e ne mai me mau inga
Oi ko foi artikolo ko yana tohi lewa ai attention ya le mo minister la a ko ya. O fekaui a krisi ke ya ne fa matala ke artikolo pe ne paplis ne ko fa mo mo. Pero tali na fai akilis ki ai. O mari ke tau sio ki ai. Ke tau ke kata ke nga ke uhinga lelei ai fu isi won te tau te o hake ke tala no ai. Fe ka wak me vote of no confidence Hangara akilis yo highlight mai ai o tohitangi toi fehui katoa kau minister alge privy council alge tui ke nau akau ni mai ange ki hono whakatau e passport he hiwataha he waltaha o auge hiwataha aia nei uhinga lewa ai ni whamatala kai ko ye na ni whai rea ko whakatita ko pai rea ia nei whai ai he whai ongo ka koe osko koe ni whakamatala i ni umakatu ngā pia ne pehe lewa ai ko whai mea ni ai ko whai lawen ko koe o pehe o mau inga ke taki sio kai ai ko ni pehe o se ne fotu tuat talu me valu wa ke he hiwa wa and continuously I whare area ko ui ko interest e kakai and the fehu ia o no whakatau o passport ki peo tutu ni whake ko ni stuto ne ka moe lao pau ke o tita pe account ai revenue ko ia so ko nia o me ko ki he ni wha osi ko le whaasios ko koe ne tarina ne pehe. Ne ongo koe privy council law. Nau mawe mawhai ke nau make 400 decisions, 390 decisions. Ka koe considerations kua pau ke oange ki he people interest. Must be given to the people's interest. And that the people representative be allowed to participate in the negotiation o ngahi whaitutun pehe. Mana tui ko whai atakai ko ni nei i he tau pehe i he hiwa ngofulu. Ko tui pēna ne hanga o apoine kau minister. O tui peo ne apoine pare mia, o tui peo ne apoine se whare area. Ka koe majority o whare area, o nau whaulao ke whanua, apoine katoa pehe tui. Koe foi, pe me kau no pere, foi toko hiwa pe, representative toko tolu me tonga, toko ua me wawa, au taha me ngahi motu koe. Kana e watu pe ki whare area, te gai ke tau kau tau tōria hono tala noa ai paanga tuku hau. O nga whau tala noa whuko ke tuku hau. Mo i tau hanga ko mix ai tau whakanofo whakasosiare. Da mo i tau whakanofo whakapolitikare. Sai. Pene pehe rewa. Ki he minister. Mahalo ko o atu ai ngahi tari whiunga whatatau ko hanga tukua ki au. Ke ne hanga o illustrate o whakamahino mo poupoi ai ngahi statement na akwhai. Ka koe ni whakamatala ne pēni. On that basis,
ko statement ni na kai ke direct kia ki he tui ye ne individual capacity ka ko tui hono tuunga i e tau konistu tone o ku natula dictatorship natula dictatorial dictatorial ai ko ne formatalaya kono hinga fai tutun be ya ke ave passport fai tutun be kai ai o formatala be sai o si go ya ne hanga faton ya go ne bia foi foka o si o loto go ke ko ne be ek minister lao o go tui o kai toton ko au ai senta ho mo tokanga ke mo o hofiao o go tui o mo tole ka minister mo ka no pere ko ka au fivala mo tole tui o toton ke mo tokanga the one that we should be most concerned with he ko mo tolo mo responsible ki he administration ni mo no governing ono falere fonua kapaute mo failere the accurate exercise of your duties will reflect a good image of his majesty kapaute mo failere ho mo fatongia tene hanga pe ia hiki olunga ai langi la moingeia ai ne afio ki fonua pe mo mamani ani fausa ke foi security pe mo ensuring peacefulness of fonua will then be guaranteed ati na failere ona fatongia koe so koe whakakiki hien o pehe koe whakakiki hien na hane alupe o teke o tau alu kon ke urifo ko winga ke koe na mahino pe o tui na mahino pe ke to lahi ai fahu ai koe fuilia kon na kai ke kiria ti ma ke sine tau tu hau ya me he tau no fa sociale ha pe matui ai ko foi pare mai na ai na pe he na ne hanga o te ke e fonua tawa ko ni ke he ko no moni ka pau na fai le rei pe he kai ke tui te tau alu ke foi lai ni ko ni kana ke whakatupa ke na mga tuunga he feila a hono whakalere koe whanua feila he o awai ke whoi tuunga kua pehe ai he tui ke tuku mai a ke tau alu he liriu whapuikare ko kua whai whatanoa he koe tahi e ni o kua e Sylvester tau kai ko hono solo wa anga ko tau tu o whawhepaki e tahi o kua. Ka tau hanga device ha whahinga sistemi ke lawa tēnolo e vai ke tawhele rei. O e hoko, o e whepaki ke ne whakalang whakasunami. Ke hoko e ha mau. So koe konversioni na fai goni e kautaki lotu na ya ta superitari ai o latu kefu o pisope finau o amanaki havea o e futahelu o e mana kau mia kau mo kusmaina ko ke fuma kako hai kwani palofisa kon me USB how offer e peri how offer ea
na nau fai foi conversio o toi revisit ai anga I tau whaunga ka moe halanga I kuonga ka koe ngai whakamaopopo na nau hanga o mai ai ko o wharea pehe koe ngahi te stoi whakaukau ena e tari whakalukufua e he conversio o makatu unga I he mama o e ngahi pepa mo ngahi area na e whakahoko I he conversio. Ko wingai ni e whatanoa ki ari e solo. He gulahi hono taki halai ai kakai ki ngahi tefto I mooni o e visone pe koe teke whakapolitikari. Kate alu atu pe ke te ta foki holo pe he te ta mao pe fo sai. Uraki tahai ne ngahi resolution ki he whakamaapopo koe conversio. Uraki ke whaka apa-apai ai ngeia whaka otua mo e ngahi totonu o e tangata mo e whewhine I he whaka fo I tui mo e whaka tokolahi. Solo. Ko kutoki ko blau wani ki fo I conversio ko ni ko tok fufua time beni he fekumi ke ilo loloto ange ki he ngahi ka mape ko nyo anga tau halafonok papikare o wai ko ha solo ke mea ni sai o ko mari ia he ko tahai ni ngahi mo ni mea o American dream ko konisto tone ko America ai kono wharea pehen we hold this truth to be self-evident that all men are created equal so ke ngahi mo ni mea ko ni o kutupunga ai li aki mo ui ai kau freedom fighter pe ko kau reformist koe whakakau ai mbogo o hake ko he mea ai ngia I tangata ke whaka apa I fo ngia ko ya toko ke he tau whakatutunga tau tolu he koe isio fo koe hange ko Amerika hange ko koe ngahi koe all men are created equal I he foaki by their creator. Ai ko unga ai tau pe ko creator a tangata he o tua foaki o tua. Pe oa alienate e nau totonu ki he life, liberty and pursuit of happiness. Me ai na iria ki mo uia ya Martin Luther mo kalasko ya na fana de lahi mo mate ngahi laka mo me ke mau foi ideal boy o seifo he ideal boy na uhinga ai ri aku mo ya a Mandela, Ai pe Mandela, o kune cherish the ideal of a democratic and free society, in which all persons live together in harmony and with equal opportunities. Ko kuhenga foke whakatara noa koe ke umea koe ni. Ke ilo ka pau in place koe foi elito ia pe koe motivia koe tau whetongi tau teke whakapolitikare. Si. Ko tau malolo. Ko hunga ka noa. Ko hunga whakatara noa. Koe mea mua ke tau rakhanga o establish ai foi equality go ia. Ha hono matuunga.
e ngahi mo ni me whakalo e tau tui lai ngau katoa e tangata e otua i ono i misi ai kou tikrea pe e tupo uluaki i he kopu uluaki koe konistu tone he kono i ngafo koe foi tau pehe koe foi tau mua ia koe foi ki ia ki he tau nofo whaka fonua. Koe mea utoton ke mea fua ki ai. Koe foi lula fua ia. Ke tau fatu katoa e lao mo e fotu tu structure o e fonua ke ne observe ai foi tefto i mongo ia. So kau te lau at peau ia foi whakta wa taina mo e kupula ke konistone. Ke koe foi mamai o behe te keike tau hanga to operationalize ai foi pepes ko ia. Ke kakano i he tau whakafuatu tu ngā aue. So koe wharea ni kupula ki. Koe mea i he hā mai koe whina ngalo o e otua ke tau ataina i tangata koe mea i ene ngahui o totope e taha ai kakai kotoa pe. Koia e tau ataina ta e ngata e kakai tonga. Mo e kakai kotoa pe o nofoni. Pea e nofo i he pure angani. So koe foi mamai. So koe foi mamai pe koe foi mea tataki e tau lula fua ke ai e tau hanga operationalize e tau koni sutone. Koe tau ataina koe mea me o tua. Piveni kou katakima kou ki oku ki o ngā pe ke tau alu whātaha pe pa moe tau kau whanongo ku tui ku nau fu kau au pito i he whakamatala konu ke whakahauko oku nau whenga mai ke nau oku toko lahi ki nau tolu nau kore mai oku ki mamafa i whakamatala ke lava o mahino ka nau tolu ka koe whakaukau pene ku nau nofo ai ko nau tala mai koe ha ai whekaunga aki ai accountability pia moe kupu tolu moe kupu tahavalu koe konistu tone i he kere na ke kamata aki ai na nau oku whenga mai ai o maha ko toko whihain ko soifo ku nau tau kore mai ka au ke eke tu mua ke te ki hanga mo te ki wha amala ala mai ta wha aki ko ia ai whekaunga aki ko ia oe accountability pe mo kupu tolu mo kupu tahavalu ko na ke kamata aki neongo ku ke o se hanga i ko wha amala ala mai o au mai ni ke kupu ulu aki ka ko hinga ku nau ke whitakai mai pe i konga ko ia ka ko kore atu mua Piveni ke toki hanga pe o clarify ai fo i whelave i ko ia he ku te ai mo whehu i eni to taha maho inga ki toki i clarify pe tau toki hoko atu pe he ko sio oku nau tokanga apito ke hui whamatala i whiawhini Ko mana wasi na tau alu ke whakakupu kai more foi whakaukau koia foi whakaukau ata whalahi he ko taki mai auia koe nai koe foi isi uia koe nā te kapau ka hatau kua pehe ka ko whenga whakaukau ke hanga o turoa apu foi Pixar koia hei kai ke te tafo ke hake pe o keilanga scaffolding i ta mai ei whare mo awa tau ka reo ke osi foi whae koia ko kuhinga foke whakatala noa aku ka sai pe kata tok foki tau ai ki whiuni koia hoka tu koe Piveni ka pau koia kuhinga foke whakatala noa ke tau taina no tala noa ke uhinga lelei ka tau tolu ko kuhinga whakatala noa ko nie mea o te tau manawa si he tala noa he tau konistone tai aha mama ya tau tolu koia pe tau kai ke uhinga i tau tala noa tatou ke ai tau liriu e konistu tone ke pe ke i tamata e kua me mo liriu o koe ke hame liriu tone o whai whare area ka koe tau tala noa e ke uhinga lelei ke ata mai e tangata pe ku whena pasi koa e tau mea o whai e mo mea o tohi he ka ke mama he ka mandu he ka ke tau lawa ya toria o
o fixa me alere ko ha me mau akpe te ako pe ke tau pe mau ka poreita pa te ako pe ke fatunga ka poreita ka kwa ke te imagino i ta fu me alere ka to i era ko fixa me alere min tau ku fe ma ke tau ale tau fo ka me hele volo o subsistence economy ke tau alu ke foi ya foi ke ngai whakalaka ka teknologia o mo system engineering ke tau ke process based ko huinga fo ke ku whakatala noa kia ke whakamakatunga le lei ai ku hanga o ai foi context ko na tau ha me foi atakai na pure he tu e fonua falufua kana sai leva foi committee na uga committee tu pere hake ke na hanga o fatu ke na fai ha consultation pe na fatu ha fonua fo o ke fo tu ki ai o whakatatau ki he mokoia a tupo nima. Ke o mai a hono mawhai whaka executive ki hono kawe ne whanua ki he kakai. Tako uhinga e kulawe koi ki foi structure ko ia. Ko foi structure kapau te tau lawa si o te tau lawa rewa vete tau palapare mo tau whetau kai goe mwe tai mini. Huinga fo ke kulawe ne nai ke kup tolu tolu. Ke tuto ni i fo ke kup te au mawhae ko nis tuto ne. Koi kere koi me aia ai tu i. Pea i he tau ataina i tu i te nihanga wahe ia ke kau hou eik no pere to estate holder Pea hoko ngai estate kua tu whakaholo o kuhinga whenga o ke sio ke whi structure pa tau whamawai wahe e tau whasosiare me he tau whakaporikare o kuhinga ke tau hanga ka paute e lawa kiria mea koni e whaingofoe tau wete ai isiu konu tau lotonga stakai so ko te o mahawhai ko ni stone o pehe. Pea o ke unga ke oe mahawhai O i he tui ai whanua ko toa pe. Mo i kere, mo i ngahi tofia, mo i ngahi api. Pea o ngofua ki a te ia. Ke whinangalo ke tuku ki ha hau eiki. No pere, mo hau eiki mauhingoa. Pe hakau mata apure kune whinangalo ki ai. Ha tofia, pe ko ha ngahi tofia. Ke hoko ko honau ngahi tofia, ke tu whakaholo. So go hanga ni e whakaukau. I he foi kupu pe ko ia. Aia ko tau breakdown hi whakaukau e tau nofo. I he kere pa mo i whanua. O i tui o kune ai kere. Pea kune i he ne pleasure, pe kone discretion pe ana ke ne wahe ke kau. Pea koe te au taha tolu rewa pe hele mai ia. Koe totonu ke mau api. Koe kakai tangata kua wha ere i koe tonga oku pe laka hake i he taha ono ho nau tau motua. E ngofua ke whakia ke nau mau api. Paua pikolo mo apu hau. Me he ngahi tofia kua whakia whakatau mo konistu tone. I he loto ki ai pe iha whiongo ngoi mo mau tofia. Pea me he ngahi tofia o e pure anga. E he minista Fatufonua. Kua pau ke tu whakaholo ngahi api ko ia. Ai koe whaki ko he tu i ke api e tu whakaholo ke ngahi tofia. Whaki ko koe kau mau tofia ke kakai e tu whakaholo. Ai koe whaki koe whakakau ia. Sai. Koe
Ko foi te ke whakatemokala mo whakapolitikare ko na whai ko konvensio hiwawa. He koe taim ko na whakalere ko e whanua, ko no kawe ne whanua. Ko tuina ni whakalere katoa whanua. Sai. Pea o mai rewa hono mama wha tuku I he kau no pere, kau minister, ka mo privy council. Sai. Ko isi o wana e lawe kai wha mau a ngā. O whetaki kai koe tau tokanga. Nea ngau hanga he konistu tone, o oange mawhai ki he tui. Ka koe taimi koe e kai ke whaile rei ai. He kau minister na e whiri he tui. Koe e koe whamatara e whamauanga. Taimi koe he kai ke whaile rei ai. O kui kai ko ki nau tolu ia e tuku aki. Koe tui e tuku aki. He koe appointment ai tui. Whanau ke hanga whamau. Ai pana uhenga rewa he ulongoa a goi a goi he hiwa ngō fulu. Ai tau whakakau. Ai kau taki lotu, koe kau tak whakaputikare, nai kau ai tui pere hake pe moe. Ke tau whatu hato e whanua whou. Ke whakaheke heka ki ai whakatatau mo whaamatu po ngima. Ke o mai a fo I mawhai ke whire pare mia, whire kabineti, o tuku I hai whare area. Pea oange mo toko lahi taha whare area, ke whiri heka kai. Pena tupunga I koe ai tau fo teke koe ni he mea. Sai. Oia. Koe poilia koe e whakatala noa. Koe uhi, koe pure, koe whonuana e whakalere he tui. Pa koe kai koe ke lava he accountability mechanism. O puke kau minister ke nau tariui. Nai tupunga I timan kon o ngai teke whaprikare sai. O huia ko huima kwhatanoa, ta kon pa nai tari he tui pa tau hao koni. Sai. Koe tau sio koni tau kilere mai koni he teke whaprikare. He foi diriu koni. Koe hoke e karanoa ki vote of no confidence. Pea ko whanonga he kai polokalama. O kunauhanga rewa tuku aki e foi sistemi. Ai kai ke tau lava o mau ai pure lelei. Kai pure ai tokolahi. Tatau ai pepe ko whee whahai. Kau kai tau lava mau pure lelei. Pamero alhake ki au e whakaukau. Hanga he tui ia o linguist o telekeiti mai ene mawhai. Whaka executive ki he whare area o kune tupu ai o tokolahi e kakai. Ka koe whai composition solo ko winga koe ki tau tala noa mua ki ai. Pe ai ki ata tau kau o te tau lotu tau whehia ka tau. Tau ai ka tau sio mamu. Pe mea nau hanga whatoha ngā I. Koe majority, tau pehe koe whai majority koe oi whiri e kakai me toko taha whitu. Na nau tae whalala ki he pare mia. O maka tuunga. E koe toko hongo fulu ia. Toko fulu. Ka koe ha uhinga koe ke pure majority he atakai whakatemokala. I he tau sio mai he tau isio. He kono mooni. He kono mooni ka pau ke tau sio whakalirei. Koe isio en koe aku. E sio. Ai kai ke tau lawa ti maa keiti. E tau whaunga whakapolitikare. Mo e tau whaunga whasosiare. Koe whaunga whakapolitikare, koe uhi o tau tānaki. Me he maulalo ki he maulunga taha whanuani. Tau tānaki e tau tuhau o tuku ki he full container.
Ka ko uhinga re vai tau whaunga whoki kare. Ke tau hanga whatu ha whaunga pe ko ha sistemi ke ne current ke tari ui. Ke hu koe sirini mei loto ki tua o wahano re koti. He tutu ni e ku tahiwa. He ikai ke iai hapa anga i totau mei whare pāma. Kai orewa kua vauki gai a whare area. Ko kuhinga e koe fufoi sistemia ke ne current. Ka wai koe tau whotutu whakasosiare i he tau kere kere. Wai tau tui ne wahe kere kere ke hau eki anga hau eki o wahe ke kakai. Ka kuhinga e kulave ke kupu tolu tolu mo e whakakanga tangata o kuanga he kupu tolu tolu e lao kere kere ke hau eki. He kapau he kai ke whakangata ngata ia e solo. E malawa ke hanga pe he hau eki a turiti e ne tofi ako e ne mea. Kana uhenga foka tupo uaki ke vahe ki kakai kai mo oni e nau tau taina. Ke ngawe ia e nau masiva. Ha pehe o kuke tau taina ka wega hakere kere. Ha au nga fo tau taina. Koe lau nga fo na fahe ka uri uri. So koe tau kehe ia koe mo fo tau taina na fahe e Amerika ke ka uri uri. Koe lau nga koe na whahe ka uri hire tau e te au o e nau Emancipation Day. Ono tikrea e nau tau ataina. E de malawa whewheke mo tau ataina. O kai ke mo maha kere kere. Ke ngā we iai ho mau masiva. Matuna nau slavery pe. Koe kau slavery pe. Ka kono tuang ke tau ataina tai oanga nau kere kere. Ai ko kuhinga whatara noa i sol. O se hanga pe he tau tutu fa sosiare. O ne fatu ha sistemi ke mo one e foi fakta o taina go he kupulu aki. Sio ke he konistu tone go Amerika. Konistu tone Amerika ne ke fuwa mama e mo konistu tone atonga. Ko tafitu waluhiwa nai establish ko ni stutone ko Amerika. Tu o ua fitu, se vai famatala go e mea tu o ua fitu hono amend ai ko ni stutone ko Amerika. Hono whakarere tu o ua fitu. Ke ai ko makatuunga hono tu amend ke ne lava meet ai fie mau ai fonua me he liriu o atakai me tahavalu senturi ke hua taha senturi. Ai ko makatunga ya ene liriu ko hinga ko ni fatanoa. Ai mahu inga ko ke tau whakakau ko nistu done na whao behe tangata he foi atakai. Na kai ko whao e o tua ke ange ko toi tapu ke oa te tau hega ke tau te lava liriu ko hinga ko tanoa ke ko nistu done. Ka mahu inga ai uri liu ke uhinga maari. Se o whamatala ko ai konisutone a Amerika. Ko rak foi amendment e hongo fulu ki moa. Ko Bills of Rights. O une hanga o mai ai protection o liberty mo justice. Ai individual. Ka une hanga rewa o ange restriction place the restriction he pure anga ke oa te nau over up ke nau fai no aia ke nau ai ko uhinga mahu inga ko uhinga whalawe ko ni mahu inga ke tau tala no oa ai ke mea oa ai ke tau ta puni loki he issue e pau ai ke tau irifia tau tala noa ai ke mama he lava he tānoa o mai u whakaukau. Pau hange ko whata lawe ki mua. Kai ke ilo katoa e mea ko toa pe. Kai malawa he tau ngahe ilo o whatuaki. Mo tau ngahe whakaukau o whatuaki. Ha whaunga. Te tau lawa si o whenā pasi whakafoi sistemi. Ke e piveni kataki kau
Kau ki ato mo ki whaiwhehu mahu inga ko ni. Kau ki whaiwhehu i ne. Tō taha ko ni une lahi pene whangi whehu ina ne o mai ki mua. Ka ku sai pehe ku follow pehe he whakamatala ko na e whakahoko. Pea ku wao mai ke konga ko ni ki mui ni une kore mai. Ke u hanga mo atu o ku lahi apita whehu i. Ka koko kore pe e te utoki ngā ue ke u whehu i ko ia te hanga o atu. Ko ngā mahalo ko konga ulaki ko e ta polokala mahoko. Ke ta whenga ke toki. Ke wakai anga ke ngai whehu i ko e whelave i mo polokala ma. Pea ke unga ke taki itari mua ke unga ke ongo i pehe he kau whanongo kuna ukau pehe tau tala noa. Ka koe ki whaiwhehu i mahu inga ni o koutui o ku kore mai he toko taha koe ni. Ke ai kone ki whehu i pehe koe hae tu unga. Angune ui e ia ai i wholkalama ni koe Fatufonua fo ou. O ku hange haki fo i movement ni. E anga koe ene whakareana, ni tala mai. Koe whehu i ke tu unga koe movement ni koe Fatufonua fo ou. O mai ange ha ki whakatātā pe e taha, ha political accountability e lava ke tau pehe, koe fo i mea fua ia o ha konistu tone fo ou, o ku tau ngā unu ki ai, hange koe kere kere. Aia koe, kou tupia maha pe ku mahino atu ai ki fo i whakaukau, angu ne pehe i e koe fo i talanoa koe ni ku whai fo koe whamatu unga fo i polokala mahe fo i ka veinga koe Fatufonua fo ou. Ka kune talamai ke oange ange ha ki fo i whakatātā pe taha ki ha tari ui whakapolitikare e ala lava ke tau pehe ko fo i mea fua ia o ha fo i konistu tone fo ou te tau ngā ue ki ai ka lava ke tau uire wa ia ko fo i whanua fo ou ia o tau whenga ki ai. Koe ura ki pe whatontona te ai whakaukau koe Fatufonua fo ou koe moment. Koe fo i whakaukau, koe fo i whakaukau, koe aitia. Koe fo i aitia. Koe uhenga, koe aitia me he issue. Koe issue he koe tau konisu tone lolotonga. Oku mahino koe ke ngā ue ke ne hanga whehoko taki e whetari ui aki. Ke mua ai foi tau ataina na e foaki oi tatau i he kupu ulu aki o kai ko foi o kai ko pe kono ko whakaukau ko ke to mai ha foi lula fua te ke tauhanga fatu. O te mana whakau na tō waha fo. O kuiai ha fo i. O kuhinga fo e tala noa mai o vete mai ngai fo issue. Ke tau lawa sio. Te ko kuhinga ni kulau e ni. Shoka hanga whakapipike mea koni nau. Nai te ke ya o kei e whakamatara whekau aki. Pea mo e tau tunga whapurikare tunga whasosiare. O se ange vote of no confidence ni. Majority e whiri e kakai ko tohongo full out of 17. Na nau tui o kai ke nau wharara ke. Pe koe mandu koe vote of no confidence ni o koe mea ke whakamoni, koe mea ke whakaikai. Koe confidence ni ko kai ke nau kei wharara ke leadership. Ka koe haa huinga na kei malohi e pe foi minority ko ia. Koe whika, he? Koe foi sea koe hou eiki. Mana tui na ulawe au ki mua. O e aike tau irisia e tau tano ke isiu. He ka pau koe tau turi fua ki tau mao ha pure anga. O ku whetari ui aki. Ki e ngahi mooni mea pure lerei. Koe anga e koe composition na ulawe peau ki mua koe composition e tau whare area. In itself, ko os design peia, ki he ola koe ni tau fua. O ki mei uhinga atu ka koe e uhinga ki uhanga o to o mai. Mana tui, ko uhinga ki he foi whaoa pasi, koe foi whaoa pasi. Koe foi whaoa pasi, pasi mai he tui, hono mawhai o pasi mai ke whare area,
Pane oanga to lahi kakai. Ka ko ui ko ke ia special seat. Ko fo I sino fa sociale ia. I loto he fo I faunga fa politikare. Kwa je pe tau ke tu na to ko winga ta noa ke tau la mahino ai foi ti ma ke sini mo tau mo ka ke tau lava o ti fai lele. Koi. He ko poinia. Lolo tonga e tau ke fatu pehe. Ko palapare ma gani ani gani o hoko. E hoko pea e hoko pea he kai peto e ostia. Ai o kai go hinga ko palapare ma. Ko hinga kia ai minority o kai go majority o kururu. He fili e kakai. O hinga o foi highlight ko hango ai. So ko tui ko pure uluaki ko he pure anga ko he konistu tono ke kimua I he wano ho fulu. To o whakakau o tau wala ki he. Ka ko whema o ke tau mao foi mahino. Ko tui na estea I he Privy Council. Pa ko pure uluakia king in Privy Council in cabinet. Koi. Sai. Hanga he tui a remove ia. Me he pure uluaki. Kane tuku mai pe kabineti pe aliti pe o mai e executive authority o ave ke kabineti remove tu ia Koi. Ko tau lalanga fa aplikare ka pau e kai ke lava ka kai o fa ma opo ko hai pure vai fai tu toni ke tau halanga fa aplikare. Ko foi sino fa sociale ko. Koi. Sai. Ko uhinga e he fie ma ke tau tala noa ke ma ka tau tol e tau issue. Ko ke pe ha ko me ko ke fai. Koi. Ko uhinga ko ka pau he ka tau hanga vete foi issue e. Ke mahino ka tau tol. Ale fonua ia ke fu malo ia pito ai proibi se fatau aqui, Koi. Ai ko anga ia xio. Que foi issue go ia. Issue ka. Ko piveni ko o ku talu fo ke osi ai bonds, ai vote of no confidence. Pea mo toi mapuna hake ai tala noa, pea ku kamata ke talanga imai nau wakahifo ki media sociale. O ku kamata ke asimai ni ihi whalalaanga unau tala mai. O ku loto au ke toi whiri he kakai, ke tau toi tala noa e isiu ko ia pea totonu ke whiri kau no pere. E he kakai, ko hinga foko ko hinga ko ngahi mea kuna e hoko ko I he vote of no confidence. Mahino o ku pure pe ai whaha ia koe toko lahi mapelu ke ai kau no pere. Ka oku iai ai tawhaaki e taha ku nau tuu maa lohi nau tolu ia. I hono tala mai ko tau whare area na lalanga aki ia ai kau no pere koe ulu nau tolu ngahi haa. Pea koe whare area ui kai ko ha tāna ki anga ia o ha sino whakafo I tui. Ka koe tāna ki anga ia o ngahi values, anga whakafonua, ko ngahi ulunganga pehe, ai kuna uhinga na tolu ia, ka paurewa te tau whenga, ke tau pehe, ko mea totonu, ke whiri ai kau no pere, pe te tau aure te toka tuunga te tau toe, e toe pehe mai ni ihia, whiri ai pe mo tau tui. Ai kuna pehe na tolu ia, ko nofo, ko whatongia ko kau no pere I whare area, o kuna hange na tori Amerika ko College of Senator, ko kau senato ko Amerika. Ka ai hame ai hoko ke tui, me ngai uhinga pehe, ka ke mauhano ea, pea hange hawhainga uhinga pehe, pe ka ke ilopo ko hai te tui hoko, ko whatongia ia kau no perei whare area ke nau whakataha, o nau whiri ko hai ea hoko. Ko ngai whakau mahu inga ia,
o mai e tafaaki koe, pe o mai me tafaaki koe, ka ko isi o ku ke tala noa he whiawhini, ko ngā O whoki he poini ia, o poini ia e solo, Koi. ke tau tala noa ai. Koi, I au, whaka o whai u whakaukau, ka tau tala noa ai, koi, Tau pehe, ko whakaukau ua ke o ke o mai, ke whiri, he kakai e kau no pere. Ko kuhinga ben solo ke whakatontonu e whakarea. koi. O wikai koe whiri koe ke hoko koe no pere. Koe Whiri ki whiri e whare no area. pere ke hau ki whare area. Koi, O koe boini, ke ai koe whakaukau koe hono tuloa, ka pau te tau whiri e no pere ke hau ki whare area. Te tau whiri e tui. He ui whare area e tui. Ai o hala whakakaukau, whakalosika ia, ke tau ngaua ke whakakaukau ko ia, ke tamte ia ke whakaukau. Koe angai nei whakaukau, whakafofe whakaukau ko ia, lai o hake ia he talano aku mai kauloia malu mai na ko o si. koi. Na ko awa ka jau tu iau ki ai, ka jau tu iau ke whili. Ai kau no pere he kakai. He koe kene solo mai issue. Koe kene solo. Ai koe foi solution o mai kau koe kene address ia issue. Issue. Koe whakakaukau koe ke koe ngā koe nau iai ke koe ngahi koe ngā koe haa mo ngahi mea whakasosiare o kei hala pe mo iai. He koe kene address ia issue. Koe uhinga whoke e kulau aku ke tau whai hafo tu te address issue. Kau whoki ke issue kau whoki issue. Na kulawe ke issue e kupu ulu aki mo e kupu tahawalu. Kupu ulu aki ho tau ataina ki ho koloa mo e fua ho nima. Kupu ua ko e totonu ai pureanga ke nau tokanga ho mo ui tau ataina mo koloa. Ko totonu e tangata tonga. Pea mo e nau totong, pea ko pau ke nau totong tu hau. Ko e uhinga e tau tānoa ko i whare area. Ke talamai he kup taha hiwa. He ikai ke whakamoreki ha mei sirine taha tu hau. Ka rewa ko tari whare area. Ko uhinga e tau tānoa ko i whare area. Ko uhinga ko e tu hau. Ko e tau tānoa tau tore whare area ko e haa. Ko e tau tānoa tau i whare area ko e uruhanga. Ko e tau tānoa ko e uhi ko e tau sirini. Ko e tau tu hau. Ko e foi tima ke isinia o ko uloto ke kiria. He hane ko lau o koe i ngahi feitu. O koe upper house o koe lower house. Lolo tonga e tau o mai o kai kia whakapati. Whe mau ke tahane tō vete ko hai palpare mā, ko hai ne advantage mo ne disadvantage. Whakakau i ai tau foi issue. Pea koe uhingan ko koe, ai mauinga koe ke tau whakau i, ai uwhelala vei, ai structure ai tu hau. Mo i tau whare area, mo i tau konisu tone. Ko whare area, tene tuuni ke tau tu hau, mo i anga hono whakamoreki. Mo i mea ke muumua, mo i mea ke mui. Ko i foi structure ko ia. Te uhanga peo whakafoki mai solo ke anga tau nofo whaka society. Ai ngahi pisinisi o hu alu o mate ko i kai ke lava he whakalere pisinisi o whakawhai kehe ai ongo fo i sino e ua. Ko i kai peke tau lava o operate pisinisi o mawahe me nofo whaka sociare. Nofo e haa, nofo e whamiri, nofo e ko i kai peke lava o whalere pe mate. Ai kono moni he kai peke tau te lava progress. If we continue to entertain ai foi kai mau ko ia. O lava ke si o mai e mea ko hinga ke. Pe he mo e tau whakau ke tau tuhau, mo e whakalere whapurikare whanua.
Mona. Piveni koe oku mawhana e tala noa, pe ko tui koe na tau mua pe ta polokalama e whiawhini, koe ngā whoke na e mahino pe koe whiawhini, e te ke whoki ai o tala noa, ke ki i toi whakaiki ki ange, mo toi whakamahino ange, koe ngā ke kawe inga kone, e tau sistemi, tau whao ngā pe koe tau, an koe ke tala noa e whiawhini, ka koe ngā koe ta taimi, ko kore peke ke whakaosi mai, whakamaapo mai, ha ko ngai te ke lava ke whakamaapo ai te tala noa i he whiawhini. Ko ngā te hoko atu pe i he whiawhitu site koe wika hau, ke tuunga kone nā te tala noa i koe ni, pia mō te utoki se nea te whangi whehui, ke wakai ki ai, ko ha whangi whehu while awe i pia mo e kawe inga, pia ngā ke lava ke kamata ai tala noa i hui ke kahau. Ka kou kore atu ke whakaosi mai e rewa ha o ki whakamaapo i he fuu whamatala koni kuki o se hanga tuku mai tainimi. Oia, malopi to e solo. Koe mea pango, koe ta whakalanga tala noa, ke unga ke whakalanga whakakaukau, ka taulawa o mama toko lahi ke tau tala noa ai whaunga, te tau hao katoa ai. O mo whaarawe whoke mea koe waka ko whaka peta. Ko ni ngoto e waka ke ngoto koe whahai pe koe te nau mere mo ai ka hao e whahai. Koe tau mare mo katoa pe. Ka koe, uhenga whoke whenga koe ke uhanga whatata noa he koe ngā wai mea lala he ua. Wai ongo ripoti e ua o kwhelawe i tonu. Mo e whotu koe ki he ririu. Ka moe ai koe whai ripoti koni ai komiti. O te iso ta kamata pente ke talawe ki ai. Ka koe tau unu at pen ki ai. Ka moe whai ripoti koe na e hanga e klaiwe tuate mo tui wano o whakawhi i mai ai expert i konistu tone. Ke ne hanga o assess mo review mo analyze ai foi liriu kona fai he wana hongfulu he koe isiu ia ila koe tau mama pe isiu tau ina tori fitu ke tau alki matu na ulave ki mo atu pe koe he kai ke tau ilo ai fitu tau alki ai ka pau koe ke tau ilo ai fitu na tau hau mi ai ai ko kuhinga koe finga fatano ko ko isiu ni ke tala noa i hange tala noa fa fai kava kuhinga whakalawe lawe ki ai e ka pau te hanga whatonga ai mahuinga ke te hanga whawheka ke ai tu ai koni futone ke whena pasi. Ke whena pasi pia moe mea kou whakalau ke ne kawe ne ake whonua. So ke he koe tahe mea na hanga whatonga i he koni futone Amerika. Koe foi majority koe foi amendment e tahe fitu ki mui. Ko hono expand pe ai individual civil right protection ka mo issue related ki he federal authority mo hono modify a government process and procedures fonga ngā ue ai ko puhinga he ka pau he kai ke whena pasi u mea koe ni so ka tate mea taha ko pe wa ki whena pasi I he lao kere o tutoni ko ni stutone tapu tai ngata o ke tui ke whakatau kere I he lao kere o ngofua ia ke momoi ho api ki hataha kehe ko se va se pakien tala mai ko ni stutone ko api lesi sita ko to pe pau ke tu fa holo pa ta o ko ni stutone ko tapu ta ngata ke fa tau kele sai so ke hu momoi ka pau ko au o ga foha ko tutune lao ko mate be algo foha ko tu fa holoia ko ho momoi ki fe
e fe mau ke momoi ko fo ko poini ko momoi ko whakatau kere kere ka ke ngata he ne whakatau kere kere o ku he ai kere kere me tu whaholo ko hio ke fe paki ko poini ko ta no ai fe mahu inga ke tau tala noa mama ke tau isi te ula vea ke u fe pakpaki he u kon ke ko ni stutone ange ko fa mau anga me mea amui ka ko o mai foi fa tata mahino ko e kala mai ko ni stutone tapu ta ngata ke fa ta ke re ko kere ko tope ule sita ho hingoa pa ale tu fa holo sai kala mai le vai la kere ya e ngofua ke momoi o ke fatonga he ko nga ko momoi pe ko ne he ya milaine o ko tarangata areva ke tu faholo tu toni e ko ni stutone e ko foi le ngo ko ni stutone ko pau sal hereditary ai ko hinga ko e fata no mahu inga ko ke tauhanga o fatu ke ne hanga tokanga i kina tu ke hanga ngai civil right protection ni ka koe government process and procedures. Funga ngā oe. Lahi mea koe ke kiria, lahi mea koe mau ke clarify. Ke ne whakasi ai alu ki whare hopo. I he kai ke lava o te mui, he mape wholau o mai he konistu tone, ke whakaheke heka ki ai whanua. Ege, ui koe wholoroa te taimi. Ka koe isi ui e ua ko uloto ke hoko ki ai tatara noa. Me he ripoti ai tui pehe hake mo e whaka amu na oange he mandui koe foi report koe na oange kia na iai lao ai whaka amu atu pou nima ki he ririu mo e nau fuatu umai pe whai tau ririu ta tol ke foi fuatu koe tau ririu ta tol ke foi fuatu koe ni ai nuo mai koe ni ai kau review koe ni o tala mai koe sistemi ni koe je ngā aue o mo e misinia bel mo lomi pensinia ka ko e fetaula ki mo vai ai ko no fatata mai no ya ko ke na feo ko taki ke na fancy ka ko poini e solo ke fa ata mai fifili mo mate aki fonua tangata ako tonga pe mama ka kai tonga ke tau tala no mo issue neongo ene pere ngesi ka ko he tala noa he mama ko halanga anga ia tene o mai haka hau o mauluta wanga e whakaukau ko e katato ki hoa te uka malo pito Piveni Piukala ko tu mahino le rei pito ai whakaukau ko peke ki ngata ai ko ilo pe ku ai toko lahi o e fiafini he takau whanongo ko na waini ihia maha ko na toko whanongo ni na tolu he tapolo kalama una toku mai na tolu maha ko o se neta foi polo kalama i fia una toku mai ko ki fu mahino ke tingi na tolu e anga ai tu uholo ai polo kalama ka ku whamalo lahi atu ke te koe i he lava le rei tapolo kalama i fiafini te ta hoko atu he wikahau i he konga kona ko ke talamai pe ko o ko fa fe e kau whanongo mo ki mo tol ko to pete mo tok whanongo i he Fatufonua fo o mo kataki o lava mai mo loto le rei loto hanga mari pe ke lava mai ke tau tala noa i he polo kalama ko ni ko nga i he taimi ko o tala noa Piveni ki hanga e ne vakai tau ataina pe ia ana ko nge ne fa e Piveni ha kulupu pe ko hapati pe ko fainga tafaaki ko ne anga pe ne vakai tau ataina ai aku mahu inga pe hono teka i mai ke whakalanga tala noa whaka politikari ka tiki tau to he tau anga e tau tala noa i he tainimi pe o ku whakawhi e mo dolu ke mo lava mai ke ihe wiki ka una ke to i ngai polo kalama ko ni ka hoko atu he kulahi ngahi isi wai e anga e Piveni o tala noa pe ke toki vakai le vai malo pito Piveni kata mawai ai ka whai whanki tuaki kata toki hoko atu i he wiki ka hau alo pito o fatu ko e la vai e tau prokalama ko ia Fatufonua fo o ai a ku whakahoko atu pe mo Piveni i he Piukala i he ahoni pe ko whamalo lahi atu ka tiki motolo e kainga
i he lava ko ia ke mo whanongoa pe mo ke no fo i mai tau polokalama. Ko ilo pe ko kau eni i he polokalama o ku ulahi toko lahi te ki mo tolu o ku mo si o ngo i pe mahalo ku mo loto mamahi i he whanongo ke polokalama i he whainga uhinga. Ka ko kore atu ka te mo tolu mo ka tak whamore more ko na tula pe ia o e whai polokalama ko e Fatufonua fo ou ko no o mai e Piveni Piukala e anga e ne wakai ki he tuunga o kuiai ngahi isiu ia o kwhemau ke tala noa i pe i he mama mo tau wakai ki ai. I he tawhake taha koe ni ihi o ko wakai hifo pe o mo tala mai ke whehu i ke lahi mo ngahi tuunga pehe ka na iai pe ma whakaukau koe ngahi polokalama koe ni ki mo tolu koe ana mo toki a whea ai kau taha ngongoni o ku matu aki wheinga ke mau tuu i he tuu tau ataina kai lava ke o mai ai ngahi tawha aki ke nau tala noa. Pea ka uhinga e lava rewa o tokoni atu ke te koe ki apina i he taimi ko o ku ke whakaukau ai mo ke he ngahi isiu ko hoko at least o ku ke whanongo ki he ngahi tawha aki pea mo whatana ki mo ilo ko a koe pa ke toki lava rewa o whaitu tu uni ki he hoko atu ko ia ho o tala noa mo o whanonga whakapolitikare. Pea koe mea ia ku mau wheinga ke o atu pe mei heni. Ko tui ku mau lawe ilo i pe o kua polokalama i he whiawhi hoata mo nite ko toa pe. Pea mo palofesa toke tā sio o laftani. O ku malahi tala noa pe he ngahi isiu for politikare. Tala noa he ngahi whaunga mo ngahi mea pehe. Pea ai taimeni ihi e whepaki ai polokalama ea koe mo polokalama koe. Ka kou whamanatu at peka tiki mo tolu o kou heni ke o mai ki nau tolu. Ke nau o mai e nau viu ke mo whanongo ki ai. O koe pe ngai polokalama a kuia whakahoko tatau te whito ke kau whafonga wharea rea koe o mai ki nau tolu ke whakaeke eke ki he ngahi isiu ko hoko ko ngā tau whia whanongo ki ai me wharea rea hange koe taimi koe na o late campaign e lahi au pito hana o mai e kau whafonga wharea rea ki heni pia lava ke whehu i mau pe ngahi anga e nau palani campaign anga e nau ngau e mo ngahi ngau e kotoa pe nau whakahoko ka lava ka kai ke nau sio atu pe ko toko tahto tonu ia ke whafonga i wharea rea pe e lahi a pito e whehu i ai ko ngahi polokalama koe ni whakahoko hange koe tufunga whanua alo au koe tala noa ako mo politikare pe mo palofesa ino ke huakau koe Fatufonua fo owen mo Piveni Piukala o ko manako ke oange ke lahi lahi taimi ke nau tala noa ai ko ngā ke lava ke mo whanongo ke lahi taha ke ngai isiu ko ia o whahako atu. Whamore more pe ni ihi ko ia ko mo whehu i mai, lahi o mo whehu i ka ke ulawa o follow e ngai whehu i ke lava ke eke pehe taimi ko ia. Ka te uhanga o hiki, te utoe sio whakarerei ke ngai whehu i kotoa pe na mo o mahe poni, pa te uhanga rewa o ave ia ke Piveni ke lava ke ma ka mata aki i he polokalama. E whiawhitu site ko ia o e wike ka hau taimi fitu e whiawhi. Kai māloho mo lava mai, kore whamore more atu ka te mo tolu, ka pau kue ahani ihi ku uesia, ho tui whakapolitikare, pe ku uesia ho mo ui i he ngahi polokalama koe ku atu, o kore whamore more atu ka te mo tolu. Kai o atu mua ai whankitu aki koe ni, ke whakaosa tu ake tau polokalama i he pōni. Ko apongpongi koe taimi fitu e whiawhi, ko e polokalama ia langa whanua rei mātu ai muri e whakahoko ho mo Zoom live i he taimi fitu e whiawhi ko e link ki he mo Zoom o o atu pe ia e tau pēsi langa whanua pia ko tau polokalama whaosia ki he wikeni pe tau toki whoki mai rewa i he wike kahau ko ia i he ne pehe kwa malo lahi atu ke tingi mo tolu ki apina pia ofa pe mo mau hapouli le rei i apina, pe ke mau hamohe le rei, ka pau ke whakauri, ka taki o whauri tokanga na ke alo lavea, pe ke whauri tokanga apito, ke lau ke whoki ki api ki he hoa, pe mo e whanau. Ka watu mua ki tuaki koe ni, ke ngai kau taha ko ia, o kuna tokoni ki hono whakahoko atu e ngai polokalama ko ia watu whawike, pe mi he kau taha ngongo ai Vipon Media. Ki mua ke o atu ia, ko tu e whamanatu atu pe, ku o si kamata whoki, ke baulo hanga whahoko mo service koeni ki hono live stream i hao whahinga katoanga pe. Ka pau gai hao katoanga i Nusilani o ku ke whia mau ke
ke mawatu o live stream ke mamata mgia ha family mamani hange koe Māori pe koe whai aho nga po koe tanak tu unga o koe hanga he katoanga pe heu ke whia mau ke live stream ke mamata mgia ha family pe ke whetu taki mai i he noa uataha ua noa nima noa ono noa fitu noa uataha ua noa nima noa ono noa fitu ke lawa ke mau tokoni atu ke te koe. Beautiful tonga. Okay, lere mawhana i bea program a ahi. Mo whakamaakolo ai beautiful tonga i he o tongani. I kai ngata ega o whai pōpōwangi e he kakai o ngahi tukui kolo. O tatau be me niua o a o mai ki tonga tapuni. Ai ahi kolo tonga whakaofa tau ke maa mo matao maupe. Toku kawe inga aki foki e he taku mamata ai beautiful tonga. Ke whaka ai mo whakaivia e kakai. Pe mangahi whamiri he ngahi kolo ke tau tō ai ngahi akau mpakara. Matala i akau mo akau tupua pe ke tauhi ke maa maupe mo lanu mata ho tau ngahi aku. Ke konga pe ia e tau whamaloi sino mo ilerei ke tau huo, tafi, pe a hiko e veve i tau ngahi api ke maa maupe pe ke tau latai mo manawa i a ea o maa mo fo'ou. Nako i whanau ke whanawhana maupe ki mu ai mau mea takoni kai lava ke tau mo ilerei mo hao me ngahi mahaki tau te fito ki he COVID tahiwa o ka o mai. Kau mai ke tau beautiful tonga pe tau hike maa mo lanu mata maupe he koe tonga ia o tau lau kau mo pore pore ai. Beautiful tonga o kuatu eni i hangalelei ai tonga tourism. Ko tau pehe pe South Pacific Loans pe ke manatu i lewa ko sitalek tu bou ia pe mai kau tahano o e whakamaui aia o iloa ko South Pacific Loans. Ko kau taha eni ua lau i tau e nau tokoni i tau kainga tonga mo Pasifiki i loto Aukalani Nuusila. Oua na ke tuku ke fuwhainga tā ia. Mo lo me kina koe e ngahi mo ua mo e pila kehe. Lolo tonga e tau whewha uhi mo COVID-19. He ko o si whakanau ka kato a South Pacific Loans ke nau tokoni i koe. Iha whahinga taimi pe hoku ke whia mau seniti ai. Ke hau ka venga whawhamiri, ka venga helo tu. Whia mau seniti ke ame ki tonga. Pea koe hāpeha o whia mau seniti whakawawe. Koe South Pacific Loans pēr tene lava ke ne tokoni i koe. Ka oki kai ke tui mai. Pea ke tōrewa ho o telefoni. O ke taila ai whika o i whakamaui. Noa walu ngeau, walu, hiwa walu. Pete ke au tono mai pē ki ho mau ofisi. I he whika ua o i Cavendish Drive i Manukau. Pe koe ofisi i he whetaulaki anga o e Mount Wellington Highway pe mo Penrose Road i Mount Wellington. South Pacific Loans i he noa walungeau, walu, hiwa walu. No
fani ene tu e noa Fiu uku makete hanga noa Kae ki te mate si o fofonga Tau mai a ke iloa Ai si o fani ene tu e noa Fiu uku makete hanga noa Kae ki te mate si o fofonga Fonga ni oi ofa i he mamai He na ate lau koho toka tangi Pea kua hamai e niki a kita Ta koe a koe o whalau e ia Malu ai poka te umanatu Ho'o to'onga kau whakalau Kumi ia mu asi au tatau Ofa moe manatu te ofua pe e au He kua te i matangi wale Ka ve i tu atatau o whahulu pe Ta o kui whanoa ai mate I o tamahe